लाइपक फबनी आईगिसु लाइपक फबनी खल्ली मयांगिसु लाइपक फबनी खल्ली सही अहुम मरी ममांगदगी खल्लगा पंगथोक ngamdadana leiramba potung asidi government of manipur power commissioner gi through da none gi praja gi awat pun mag yang sillaga solve tor choina thari che na khoi gi su ai gi su laipak khabrain khalli ai gi oina di miyam gi daita MSPDCL amadi MSPCL gi amadi power department gi daita si miyam gi damakta khallaga hena phanabai damak khallaga ai ta sengna harauna lawjage ne hekta la abani sengna hairagadi maramdi ngasi none da ikhoina DGM ona lairingai da erratic oiba power supply se masina substation si yorakta na mai di substation yorakta ba praja na di pamba praja gi ending point di ikhoi oiba aduna mai piba ngamdabagi awaba ikhoina yamna thamoi cha ga laikhiba kaya do praja da di hen leiram doribni ikhoina tara leibadana hoidana cham leramgani madugi face to ikhoina tawkhabani na madugi नखोयद फावरिब पेन खुदिमक अखोय लोइनमक खंगजै मदुगी दो ngसाय हारिबा अदुम हैना अखोयगी नोनेगी प्रजा सिंगसिदा मै फंगनबगी दमत अखोय खुदिमु लोइना खंगमिनरे ngasi प्रजा ना खल्लगा तौर इबदि मानसे मसीदी अगी वखंददि ख्वाइदगी फजबा अमदि कंक्रीटिंग ओइबा अदुगा इदि पॉइंट टू द टारगेट ओइबा अदुनी नोनेगी मै नुंगाइनबगी दमकता याम हेना फयें खले हौजे हौजे अहान बदा अमम तो सुमाइजरागे नोने तो यूरेनियम बम पावर सप्लाई सी ड्यू टू मेनी रीजंस नसाय हाइखरे नंबर 1 लाइन फतबा नंबर 2 डेंस फॉरेस्ट लाकबा नंबर 3 लेक्सिटी ऑफ द स्टाफ अदुई मथक मोर एंड अबव ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट लाइरिबि स्टाफ खरा दो वाक तो बंगमदबा पुलप सी पुनसिल आगा मियाम की मई गानगदबगी चांग से अदुकमतिक हंथखरेब यूरेनियम बम तो नोने सी अखोगी कमैना लाइन सी पाइरे मागी मखाद लैरिबसिना अखोगी ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन दे कदन तो मूव फ्रीली अदुगुम मियोय मरी खक्तंग लैरे यामना सांगी लाइन सिसु मीसु मरी खक्ता लैरे हाइरिब मी सिंसिन ऑपरेट तौब मतम द लाइन से यादब उ मचा म तारगा गानगदब पोतु सु कक्विनब पोतु लैत्रगदी याम थिन चुम्मे हौजे हौजे अखोई विथिन 15 days दा मी मंगा अमा आइदी चटपा थोकपा याबा हाइबा तारे आइदी स्कॉट फ्री होइबा याबा अदुगुम्बा लाइन स्टाफ मंगा मुक अमा पिरकननबा मदुगी कंफर्मेशन लैरे अदुम सियमा यार मनिंग खले मयांग खितंग सा फब्राइना सुम खलगी यंगबियो आई सुम हाइजरके सिदैदा हौजे हौजे मियोय अहुमला मरीरा अमदी ऑर्डर थोअगा लैरे जॉइन तौदबगिनी जॉइन दु इखोय तौहलकननबा कंपल्सरी होटनरनी अदुगा मदुगी दु जॉइन तौबा तौदबा प्रजागी नते 15 days मुकी मनुंगदा मी मंगा मुक अमगदी हौजिके हाइरिबा यूरेनियम बम तु नोने सि फजने हैंडल तौबा ngमने खल्ली आइ वखंददी सीएम लैजरे अनि सुबमना हौजिके हाइरिबा development of 33 by 33 line from uranium bum to none sigi develop tawnabai da maktadi mayam na haibadadi ikhoigi mini tower in high riba mini tower se ikhoigi MSPCL gi engineer singa su yam phajana ikhoina sida leiringai da su mini tower si tawhanning ba aduga mai si interruption tawba amadi maintenance ta khitang याम चिनी हेना नुआइगदब पोट अम ओइबगी दमकता आई सामकना DGM ओरिङै द चेलगा कन्न खनजखरबने मदैदा हौजे लैरिब सिचुएशन से 33 kV लाइन द फीली जंगल नुंगल लैतब सिंगसिना एज इट इज लेहनबा मागी पोल नुंग इंसुलेटर सिंगु सिंदोकपा देन डेंस फॉरेस्ट चलिबा अमदी मखोय लोकचप लालिबा सुगुंब सिंगसिदा मदुदा मिनी टावर मैंडेटरीली तौदा यादब मफमद मिनी टावर तौबा अहुम सुब पॉइंट अमना अखोगी उवासी मखाददी हौबा अदुगा अखोगी 33 kV की पोल की लैरिबसिदी मागी दुदा हौरे इदुगा याम तोइना कक्तब यादब अदुगुम जगा वंखलहलगने हेना फगदब जगादना 13 मीटर पोल हैना अम लैरी अखोगी 33 kV लाइन दा अदुना मरक मरकता 13 मीटर पोल से अवांग पोल से हपचिनबा अदुगा चिंगुम लोककुंबा लानबदुदना
mini tower hai batare masai gi hai ba model se mini tower se very different types of the mini tower are there adugum ba ama ham na bagi da makta government da MSPCL na madu so dum kanu to bi are 45 days muki manung da scheme project sarga thagalani madudi power commissioner amadi ADM DC paw faunari banina praja gi help khitang changane na khalli ai wakhan dadi sigi transformer se 3.15 se sigi si amma already hana akoina utilize tawriba power supply tawri si 3.15 amanani masigi posak si standby oina oirasu thammasi masida mai si yamna darkar oirakpasu in future oirakpa yai haidana tamiyang long dagi ai leiringe da se kayar han iraga shaktiman singkhalam bani hauji ama leiri se 3.15 ama leiri se hairiba sigi 3.15 sidagi 5 ta conversion to bobudi 3.15 ani na di 6.3 oire aduna power di more than demand within 15 days it will be commissioned within 15 days the another 3.15 will be commissioned siam adum kan to bira hauji ai khoi gi none si mai sumut maktana ngan na bagi damak tadi ring power supply ma darkar le ai di loop in loop out hauji lai ri sidi loop in khaktani loop out leite som na kan gi sina kai gumba loop out power outage oi khimatam da som gi duna amka loop in orak pa yai sigi posak che masigi si power grid na saba substation 33 kVc portion ani ni amana akhoi gi state na paiba amana center na paiba adu sigi ani se ikhoi gi leiriba meeting ama ikhoi gi chief engineer gi level da sigi team singarang nan sigi ngasigi meeting si lakpa nangnaba kaugena hotnabani department na di due to inconvenience delay dei lakadabani na sigi simtang di 2 weeks kumba matamam tang pibiraga ikhoina MD gi level dagi acknowledge tawra age sigi meter simana ado masi ikhoina yam pam ba habi tare ikhoina bidi power department na kari gi ikhoina sidaida mai hek line na mut khibaga mai thaba ngam dabase sigi si loop in loop out lai tabagi ne ba either or 8 oi ani maki lai tar ga di song muthira som dei thabi ai som muthira som dei thabi ai ba aduna praja gi si 70-80% di sinu su improve adum ohen bangam gani adu ikhoina di makhoi da su taksil laga lai ribani aduga makhoi da kari gumba problem issue khara haiba tare material mangba khotpa wire tingamba adumoi commission to bosu charge to bokot na ru re hai matek matek ngamda dan lai bani hai aduna jointly makhoi ge ikhoi ga to minna ga dabani na makhoi ga phamin raga pau do 100% ti bana chummadra thoroughly di check to hanjage aduga mai lak ta banu michi sigi sida paisa ka iba posakchi sidi paisa ka kham thokte kaktabra hai badu su phajani yang minra si kamagadi that is very much wrong mai lak ta banu mit paisa ka khum su thokte karigumba mai sila amma ba la amagadi mangonda magi rental charge hai no 1 kilowatt ki lawragadi ma lupa ani kakani 2 kilowatt ki hek lawragana lupa mari kakani adu mentawi adu amana decision di mayamna mayam wi apam bada lobi gedabni prepaid meter ga postpaid ka ani si kana bado akhoi gi akim me khosu leire site engineer mayam leiri fajana ingna tapna tana biraga electricity gi di prepaid tagi bu oiro postpaid tagi bu oiro paisa thibi robadi yata yaba potni fajana khanna biraga thoroughly khanna biyo maram di karigino prepaid si hauji ikhoina piba ngamdabini highly demanded by the consumers karigi aina sijina zabdugi maidu khaktangi sijina ba phangba mai laktrasu bill sajilakpa haibudu madi sida sugya yadrabanina somna kanda postpaid tadi amaka random billing tawba pung thama numit ku thani na numit nini tara amasu adugumba kaya aduna maram oiraga the other part of the Manipur prepaid meter is highly demanded laitaba khake awabani demandi tawi aduna mun khanna biraga ignore to bigadabu orasu disconnect to bigadabu orsu postpaid ta on thagadabu oragasu fajana khanna biba pami aina hajari si praja gi konna hena phanabai damakni aina khalle and amana transformer repairing gi praja dagi dukan dagi paisa khaiba khotpa ina hariba posik che masigi si han tawramagasu ai tok tanaba ikhoi gi engineer sing de tok nanaba ai engineer sing de su haijaramage
ꯑꯁꯣꯏꯕ ट्रांसफॉर्मर से चाक्तरिङै ममांगदा चाकदौब लेरगदी अखोई डिपार्टमेंट हाना पोट पिरमद्रसु हौजिक्ति फजना पीरे हाना खितंग गेप लेरोगसु करिगोरिगुंबा मेतरक मयाममदगी हौजिक्ति पीरे ट्रांसफॉर्मर ऑयल स्टोर द लैजै बुशिंग लैजै इंसुलेटर लैजै लोइना लै अदुना मरम ओरगा अखोई लेरिबा इंजीनियर साइट इंजीनियर हाइबा तारे नोनेद लेबिरिबसिंगसिदसु आई एडवाइस फजना हाइजरमगे यारोइदब लेरगदी प्रायरली डिपार्टमेंट की हेड ऑफिस लापीरगा पोचे दरकार लेबदो लौबीरगा यारिबंगै प्रजादा अवाब पीदनबा आई मदुगी सोइदनम के एडवाइस तौजरमगे अदुगा हाना होखिबा दा लैरिबा लमदम सिगी प्रजागी यूथ की मतेंग ना अयाम्बनी डिपार्टमेंट की दी रिप्रेजेंटेटिव लैरि हाइबदुनी मरमदी सिदा हौचोंगी मखादा फाउबसी आई साना पुरमेमनी सोम नकनगी द खोंसांग फौ पुरमेमनी अदे खौपुंग करी करा पुदना तौरमबसीदा उवा तासिलै खुदिमुसी स्टाफ अहुम मरीना तौबसु ngam खुन खुनगी मी थोलागा तौबंगांतनी अदो आई तसेंगना डिपार्टमेंट दसु from the core of my soul I request to them that to recruit one person from different villages along the line लाइन लेरिबसिंग अममगुब MSPDCL की तौबीरबदी खेन फगनी है पोसक्सी अखोन प्रपोज तौजरी मैम मधु खेन इफेक्टिव होगद्रा खनजब पोटनी